bavuga ngo iby'Imana ngo bijya barambisha barambiwe batashe n'ukuri hajya rero natwe iyo dushaka ngo twicire inzira cyane ibindi bintu ahubwo uratije kugashika mw'inunzu ikintu cy'amasengesho nacyo nigera ndahabona kumbe namwe Jeba sinarayize n'umunsi nobona basi ujya mu papa n'ujya mu mama bavuze basi ngo basenge no gufungura ntibibuka n'amasengesho kwa ahubwo rero tutatetse reka duhamagare mababura ko bari ngaha muhira dusenge kugira ngo Imana igire ikihindura mu muryango mababi nyaruka turagukeneye nyaruka turagukeneye turiruka muragerera turagukeneye unamuvuga nwenza ibi ntagira ndikakora umuntu akavuga ntabura n'ukuri ahubwo ngira ariko reka tubyihoze kuko gusahera akazara karyoshe pe arazi gukora atasyo ego niwe sawa uwo wese akorana umwete akorana ingufu mabani ugeze none mababi mukuru we ari mubigira nyaruka hano tukubwira mababi nakutevya kuko umwanya ni muto sivyo twebwe ikintu tuguhamagare ngaha urabona yuko ari twe turi ngaha twenyene sivyo ujya mu papa n'ujya mu mama bagiye ku kazi ni twe twenyene basize ngaha rero twebwe urabona twebwe tumaze iminsi ibiri ngaha mu minsi ibiri tumaze ngaha je ntamandawa nta musi ndabona musenze no gusenga sinari umunota n'umwe sujya mu papa sujya mu mama ikintu cyo gusenga nta kiri muri mwebwe natwe kubera ko twamenyereye dusenga ko twakuriye ahantu basenga ibyo bintu ntitwobyemera mababa icyo tuguhamagara ngaha dushaka dutanguze amasengesho hano dutangure twebwe uko turi batatu hama bagiye nabo bazobandamizamo mu nguru wahejeje none mababi zakubwiye ntibisiguriye muri ibonye muratugize ibitugu kubera mwabyo narubu muragasenga n'ibihunda ku mutwe muravuga ngo musenge yagusenga n'amapapa ari ku mutwe none mababi ndakubaza ubu ntacyo urababazwe nuko turi mwa runo rugo nibyo bigomba bituma utanasenga mbega mwe muratimbega igihe mutangura kujya mwa runo rugo ibintu mutangura kwica mwebwe nubwo ubu mubona mwe muko murakira ibikingire mababa ibyo tuba turimo turica byose basi tubabariye sibyo ariko turashaka runo rugo rwe n'amasengesho nta kuntu twabona urugo hajyamo abantu basenga ariko tukabona amasengesho ni make cyane mbega twebwe namwebwe nindabigahanye n'urugo mwebwe nindajye n'urugo umviriza amabara kuba uri ngaha ni kimwe natwe kuba turi ngaha ni kindi sibyo we ntiwitwararike impamvu turi ngaha ahubwo dusenge umviriza ikintu kimwe gusa nagomba ndababwira bano mwanya saha bagira nunagire n'umuntu n'uwacu usura kugira ngo ikintu cyo gusenga mwe ikintu cyo mutoburica mwebwe umviriza amabara ijambo riri muri Esasi 55:6 havuga ngo nimurondere uhoraho bishoboka kabone nimumwambaza akiri hafi tuko turakubwira uze dusenge mabara gusenga ni byiza uragasenga n'intoki ku mutwe uri kurata utangura kwica ibintu by'iwanje wica uturanya guturika amaso uturagira nk'uko ntubare ikintu kimwe gusa nagomba ndababwira uru rugo murazi mu rugo rw'iwanje urugo n'ijye narufise urugo murazi aricyo ni bosi wabo ikintu gisa byari mwebwe umviriza shira amabara we nimba bose gusenga ibyo bose muri ko muragira mwebwe niyindira mwebwe naruno rumena babatanye muri ko murarira hariya mukamutanga kuvuga ngo musenge nyagusenga umviriza amabara we nimba bose gusenga genda uduhe umwanya nabikoma muri ko muragira ni mwebwe uraketwa harabe uwo ni satani mabana umviriza nakubwira ikintu kimwe twebwe kuva tutaraza muri runo rugo naho tutari bazi twari tuba
tubayeho sibyo nawe twite ibyo ushaka byose twende tubayeho kubw'abantu nubona wewe we nubona wewe umbiza shakiye birekana n'urya weko gukoza uruhome rwo mu gitaza urabona ko umwanya uri kuragenda aho bwokesha dusenge reka twisengere kuko urazi neza naho twari turi mu ibarabara twarasenga kandi Imana ikatugirira neza ntitwari tubayeho kubw'abantu dusenga urabona n'ibyashikiye ababyeyi bacu dusengera n'umuryango ntibibashikire nabo ahubwo tuvuga twava tuvuga menshi kuko n'umugani wo mu kirundi barabamaze ngo kuvuga menshi siko kwiyamara ahubwo reka dusenge Mana nziza Mana uhambaye Mana ugororotse nawe uhanye nawe Mana turagushimiye Mwami Yesu Kristo turagushimiye uri Imana zabanye nawe data turagushimiye kuko tuzigama tuzigama Yesu Kristo watuburiye kuba baduhaye kugira kino gitondo turagushimiye Mana abaduhaye kugira n'umuryango Mana wadukuye kure wadukuye regaragara Mana niwakira amashimwe Mwami nuhimbaze turagushimiye papa Mana nziza none iki gitondo turi zawe none iki gitondo turasabye kweze utubabarire amashambo yacu utubabarire gushyira ibintu abafite Mana tujyanye kure yawe turagwa kutwemere turagwa kutwishimire uduharire impande zose Mana nziza kuko isengesho ry'umunyabyaha ari isengesho turisabiye imbaraga n'inkomezi turisabiye ububasha bwawe kino gitondo reka ubushobozi bwabugaragare mu izina rya Yesu Kristo kuko ubwacu ntacyo twashobora Mana ubwacu turabantu reka udukomeze Mana nziza reka udushoboze papa mu izina rya Yesu Kristo none Mana turaje imbere zawe turakoretse n'umuryango Mana turakoretse n'umuryango urabuze Mana kandi urawusobanukiwe ni wowe watuzanyeho Mana yizera ko impamvu watuzanye ngaha atari iy'ubusa Mana none turasengera n'umuryango turahamagaza amaraso yawe Kristo aza twikirize umuryango mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe Mana zitombore ibyo abadayimoni bakoze kuko uno muryango ibyo abanyamareba bagomba gushikamo mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'ibicaniro twazanye imbaraga z'abapfumu imbaraga z'amangatenete Mana turasigiza ku Kristo turasigaho niko ateza byinshi mu mpera z'umwaka ariko uno muryango Mana turabatuye kububasha buri kintu cyose atari yokora Mana kibura ubushobozi gitsindwe kinaniwe maze imbaraga zawe Mana zitwikire uno muryango mu izina rya Yesu Kristo ubushobozi bwawe Mana bugaragare turagushimiye Mana turagukengurukiye ku bidasanzwe ukoze turagushimiye kubw'intsinzi igaragara ngaha turakweta buno muryango Yesu hari abadasenga reka ubone gusenga papa mu izina rya Yesu Kristo ubasukemo inyota yo gusenga ubashyiremo umwuka wo gusenga maze Mana ushishikare kurinda uno muryango wawe turagushimiye Mana nziza wumvise kandi ubikoze reka utubana natwe uyu munsi Mana uturinde utuzigame uturinde ibwera n'umurwanyizi Yesu twibere mu bwiza bwawe urakoze Mana nziza turagushimiye mu izina ryawe rya Yesu Kristo amen sa urazi ko uno munsi turafise uruhigi kuri eglise kandi urazi ko byari byameze nari nameze nk'ubyibagira ariko cyenda byiza urabona ko twari tumaze iminsi turi mu masengesho ahubwo tugirwa amahirwe duca turangirizayo tugenda ahubwo ntituhave ducererwa nawe ababiwewe tuzomusingira oya ahubwo rape icyo nakubwira ndabona runo rugo dukwiye kurufatira umwanya w'amasengesho tukarusengera tukarushyira mu biganza by'Imana kuko ndabona ari ahantu abantu baratera
amasengesho yakho utegereza kuyafata yose. Umviriza jewe hari ikintu kimbangamiye. Urabona ko tutaheruka gukora, ndafise utwana tubiri turambangamiye. Utwana jewe shaka ngimiti ikoranye nyamara azakoresha amahaha, nyamara azakoresha ukuguru ugabo tumashyire hasi. Oya n'abaronde gasi niko ndababona, n'abaronde abandi ndababona mugabo nagerageje siko ngaha tuba twatura zose ni kuvuza iyongereye, ni kuvuza iyongereye. none tubigenze gute kugira ngo bagenda bashyire hasi cyangwa byakunda. abo bana bateye nkenera aho kwiga abo bana bari hajyaga muhira nkaruka kuko sawa cyo urabona ingene isa nzoza nigira umubyeyi sawa nigeza kuzoca mu gihome ngende ndaho imiti yose ndayisige hose impande zose aho byaba hose kugira ngo tumufate. oya nzoza nigira umubyeyi ujya mugore wawe ndamusaba akana kawe kaze kuri wanje. umviriza je tujya twara nzoyera kajya mu ijoro kanini naringeneye saa sita y'ijoro ko tuzoba turangije, sasa ijoro tuzoba turangije ngoma muri bishoboka byose. Ndenda nakwereke kagahungu nakabonye kagahungu mugabo gakobwa siniko ndakabona hatazi umuriro. Ndakabona sawa gereza nakubonye nguko akati nakiwawe nakiwaje kandi cyane keza by'abakobwa ko kondoshi nyama urabona mutubu konyene ahagaze mu bo itangura akazi akati nakiwaje bo aho tumaze kuja kurya wa muntu tumaze kuja kurya wa muntu za mboga zasika sawa duce mu bihombi weca mu gihombi. ati akagaruka
amaguru ku muntu nawe sinzi mwabetse rero urwaye wanagiye hego madamu turagasaba ngo rero ngaha urakatigiza ukuntu nikiriga umviriza oya niko nditegura tumagereye yuko ndashaka kuvuga amajambo abiri wowe ukazusira hari so vuga numvirije umviriza ntabwo utegeye ufarira bandi bari bijya byagusuzumira bijya byana wabikuye he ntuzabari mbega kubaza umushinga abana bamaze iminsi gahigana umviriza ubwire ntirakubariye ugira ngo tubahana tuzatubahana urimo umviriza icyo usabwa bariya kijya gihe uretse kugumisha ukagusa abana ugaburiza inkumi ugabutwara ukora inkumi kuri bose cyarahita hariya cyarahita mushinga sisi nikunda gutahura iyo ngombwa ko bajya abana n'iminsi bamaze ivuye utabaza ntibazara nari nyivugereza nari nyibiraho byamaze kuba bibi sinkeneye ibyana nkabirya ntabyaye ntabyo bizanana ariko utari tugura wowe ubifata oya mushinga ndagutwira urabarubarira mushinga none ikibazo ni iki muri bari hari ikosa bakoze mbega tukorera aho ndabona kumubona nabyumva urabona imyaka bajya barabona se muri bwa bona atowe byanga nabo batowe n'abatoye uhitamo ry'abana cyangwa uhitamo urugo uhitamo urugo turabipfa ikigiretse ko ikariye muto wanjye niyo bafite wanjye ntabwo ndabasanga hajya niyo ndabishyira mu gihe niyo babonye ko ndabishyira sinjye kugasanga bajya barihati uzi urayuka ntabwo barabuzima umutima w'ikanaga w'igahiro mukandagaro umatumvise nabyo sawa cyari kinataho jigenda n'abajya bandushinga ntayarabereye none inyuma y'iminsi 3 ngo bamurambiye oya ibi bintu ntibyoroshe sivyo She come